Hakajiya lenti ke Nyautrap Youth Council Shakalangki District ki badan hakajela ban panjing kershan nagi nongshong snong hakajiya kun persayo drugs lingba ka drug elimination and enforcement of dream DEED mission hakarpo pratare urisau araja arpusau kala hiar session nong ston West Khasi Hills District hakaba kala penlong kejiya pat ba lani ka rally kablas dang na State Bank of India nong ston branch bat penkot pat da kejiya lang pat ba hayo nong ston Hakani kesengi nalor kinoilam ke HYC na West Khasi Hills District, lawan bani Simbentaru da kinoilam HYC Sengkmi bakentop yo ba Roy Kuparsan Ram u President, uba Don Bok Karlingdo u Vice President, uba Isaac Basayomot Secretary, uba Banlum Langkars Emli President ke HYC West Khasi Hills District, kinoilam ke HYC Women's Wing, ki kena school nalor kiwe-kiwe. Haba ajeng kran hakani kejiya lang nakaliang President rang ba HYC uba Roy Kuparsan Ram ulaong. Batang kejiya lang ha Secretariat ni State Central Library kampat biang banya kunyo drugs. Henry don kam banda mi syamadan bat bantrei daka kam banya kun persa yo drugs. Nalor kata ula dawa naka sorkar bakadai ban wanra ya ka kasari kerpang bat ka kenhun toket batikena ban penstat ya ka kam ya kun drugs bat kumjo ban pen urlong ya ki santeli ki wei pat ki mat ki baka seng kala dap ban dawa Jenaka pimpini dari kami, lampurai udara sunjele pakai kami, hati kami itu kami. Kerana kami berusia bosnya, berusia motor, disupport lagi kebijakan, kita belum posket convention center, diperkatakan kebijakan, kita belum posket kerja. Kelapian banyak kurni udara. Ada dongkam banyak kurni udara, dongkam membeli hamaran. Dongkam banyak aku punya kapapat tercek tangan di kantor. Kepakilan juga kan, hati bos yang mencua. Kemudian jaga kami di sini, yang di sini jauh sentral, yang di sini yang ada ini. Kapur kerana mentaru, kalau lagi buat oleh tuan juga. Kapur kerana tahu, yang kedua boleh kapal kembang, kapal yang tuan yang jadi nombor berapa. Nikot iwe bisa sisir tak. Semua menjadi lambat ni akan nyokret dan mentaurai mengingat bentur sebuah sekretariat dan mentaurai penurung di marjing kawan. Nama Yusufu lemak di marjing kawan. Minna berniaga dalam dalam tadi berkacak dengan kerja yang terlalu. Pari yang mesti berseluruh. Ibu bentur yang di perpimpusan yang kiri matawa bermasai nabu hampat bersorkan. Kemudian di matawa di bersorkan kamera balik. Tidak kita apa? Hakikatnya sekarang, kesemua tangkawai, bangsorkan kami yang kamu bandel. Penjajah anak yang kamu bandel, kita penjajah bandel. Nakaliang jong Vice President uba Don Bok Karlingdo ulaong. Baka sorkar minggalaya ka support sniw banyak kun drugs Henry ke HYC pat kala le da kam. Ulaong ba kumbalong menta ka sorkar bat katenat pulit kitab matla iki kman bat gile kumbamyo i ya ka jingkiu ki kamdi bat khayi drugs hakeleng ka jela bat kani kala pen suba jor balesi ki don ki brio ki badan hakabor ki badan ketilang hakate ka kambian. Temporary orang kata tahu ada lembaga cidawa Naga sorkar, nalokkan education center amanah di distrik Cidawaru pakaikan ke Traffic Station Center, lani ke OST Center, Kabu Airi. Masakan, bukan ini oleh TNKM, bujuk yang semua berpengguna dari kita. Kabu Airi, Cilap, On, NKM, bujuk warna ini kasih ke depan. Habis bertemu ke rumah box, marti Allah hatam tamune, layak nilai, tenten kikis, kemudian pendek Allah terhapok, kita cium dan hapok cible ada, jual nama berkat mereka yang kasih lebih terpanggi. KHYC, hanya apa pernah kenal agar saw, kalau yang ke deep mission, kesorkar media dream, kesipok snu. Kesorkar jong HYC kadon laki kam bangles dis kebomot kijile kami kapupi kino jong jong di masyarakat
Ngampil malam try pun biasakan negeri malam deh. Pihak pensabkan baca surkar yang pemerat kecuali flu baca ekspresi katron nakikam. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.